Jehova ngalemini. Imini enkulu esabisayo kodwa engumuso omkhulu uJehova wenzela wona abantu abahleziyo emhlabeni. Masiyari mahulu amangadzawo, masiyari ya chilidzi chemudzimu aitela vantu vose vodzolawo shango. Manje ke masingeneni encwadini sizwe ukuthi ngaleso sikhathi kwakuhamba njani ngokuba nxa silapha akasisekho lapha eMamvuka. Sikhona le Palestine ngalezo zinsuku ngaleyo minyaka lapha lezi ndaba zazenzakala khona ngomoya sesikhonale manje masizweke ukuthi kwakuhamba njani. Kari jele kamba ngwalo ripori ngaicho chipinga hoba kuitea mini zvazvino musiva hapa kava difebe Palestina anenge eshu zvazvikuita yahone ngavamuya kava difebe hanepo vapfeba chitovaka chechila chipinga. Matthew 27 sikalisele ku verse 33 sisiya kufika ku 56 sisavala njalo ngokuka Mark sibale njalo ngokuka Luka sibale njalo ngokuka Jona sizwe ukuthi laba bonke abafakazayo abakhuluma indaba bakhuluma ukuthi babonani sibe sesibusiseka. Redobala kapu kudzofamba nawo redobala ka Mateo rabala ka Luka radobala ka Jona saizvi ava vathu vothe iva vachikoneya vutanzi ka uri hova kuitea mini uri ripfe uri unhu achizviyamba uzviyamba ngandira ipiyo unhu azviyamba ngandira ipiyo. Ridotoma ka Mateo 27 verse 33 rikotoma ka verse 33 vasvike ka 56 sizofika ku verse 56. Aritenga utabanya verse 33 vasvika petu neapi Golgotha ndiuriponi dzavathu vamuneya mukumbi votanganyona ndulu atechera ahana unwa vopedza umuvamba kachipambano vakova nguvo dzawe ngautoita madhemwa uri ukunyerere zvambiwo nga muprofita wari vokova nguvo dzanga kanzu yanga vaiitera madhemwa vadzula pasi vamurinda henepo unonga ntatho yavo vaveya rumwaro rwamba omurandu wawe rwari uyu ndi Yesu kosi yavayuda napondi mbiri vadzivamba naye kazvipambano mumwe vamuveya thungo ya chanda chaula mumwe vamuveya thungo ya chamonde vapirawo vamusema vadzungudza dzithoho dzavo vari iwe mudziya uri ndidotutha ndukhetwa ndaifata nga maduva mararu ndichidze aralo murwa wa mudzimu itsango chipambanoni navo chipe vahulu vamushonedza vena vamamwalo na vaulwane vari vamwe ovachivachidza udichidza uwakundwa arali ene kosi ya Israeli ngatse zvino chipambanoni ndiyone richidomutenda handi vakozvifa hapa la uri vana utanzi wauri ovachitusa vamwe vazvidiva.
Ngiyathemba ngiyazwa abafakaza bathi ube asiza abanye abantu. Sifuna ukuthi asisize naye manje bakhuluma ngokuthi wayesiza abanye abantu. Apha abachichiza abanye abantu kumele kube ufakazi obanikwayo nxa ethoniswa ukuthi lo umuntu ulusizo kakhulu ngokuba uyabasiza abantu bakithi. Kodwa abakukhulumanga ngenxa yokuthi kwakumele kugcwaliseke okwakubhaliwe encwadini. Apa rikofa mapungo avutanzi amusi vathu vachikwamba ovachichidza vamwe mara avongozviyamba ngachipika chebaba kotiorhai vane vutanzi ngacho mara vazviyamba zvino uchikotiori udadziswe mamwavo ehamba orhai voamba vari ovachichidza vamwe nazvino khadichidzei nemunhu. Uyabona akumelanga sibe neqiniso eliconvenient okokuthi nxa sifuna udaba lwethu luhambe ngendlela esiyibonayo sidinge abantu abasisekelayo kulokho esikubonayo. Zwana mntu kaMlimi, don't look for people that are going to agree with your perceptions of life. Ukuthi uzidingele abantu abakufakayo endaweni yakho kulokho okucabangayo. Lalela iqiniso likaThixo. Lalela iqiniso lesipambano. Thechele sengo ya chipambano nduri vasongo toda vathu vane vadotodoimana vone nga chipinga checho chine vone vakofula khavathechele sengo ya chipambano ive yone ngo ine vaimanayo vazinyakotakadza vathu kana vanyaga vathu vane vada vakonyagotikedza vone uri vavatakadze ngeno uri vasakotevedza ngoho. Verse 42. Vamwe ovachivachidza utichidza uwakundwa arali ene khosi ya Israeli ngatse zvino chipambanoni ndiyone richidomutenda ovachifurufera mudzimu ngamuchidzeha zvino arali achimufuna ngauri yoambari ndi murwa wa mudzimu nadzila phondi dzovambiwawo zvipambanoni naye dzamusema. Zvanini vantu vakamlima abanye abantu ababoni ukuthi sebefikelwe yikufa. Uyakwazi uyasapotana nalabo abahleziyo phansi lapha abasenesikhathi sokuthi basaphila. Yena is at the point of death. Esuka khonapho sesifa sefuna ukuzwanana nalabo abaphansi abanempilo zawo. Zana mntu kaMlimi ungakhangela omunye impilo yakho yaziwa nguThixo. Ungakhangela ukuthi lona nalona nalona ngenxa ukuthi banje nami ngizenza njalo. Ungabi osapotanayo nababi. Ngokuba uzasapotana nababi kusasa uyabungasekho. Vathu vasvika ne vadehangwa namusi vosvika kachipinga chori vonova utsinoufa khavasedze dzipondi mbiri dzedzadzovambwa naJesu nthani yori dziumbule mafungwa auri hai hapuri nerona vatsinoufa saizvirovambia chipambanoni dzapedza nadzo nedzikosema Jesu zvino vavakosumbedza mafungwa ayo auri musi richikochira vasongosedza mumwe mutu khavasedze kuchiva havo havo kuchiva kudhiwa ngavone namudzimu wavo vangatsongotikedzana navathu vavi ngori avadhivi namachero vatikedzana navavi ngeno machero vachikoyofa vatotofiwa hanyi. Kodwa-ke kunomunye wabanenhlanhla wathi ebona wathi kawumesabi wena yini na uThixo ngokuba thina sibethelwe lapha ngenxa yezono zethu kodwa lo kawonanga lutho. Zwana mntu kaMlimi nxa ubuya kuThixo vuma izono zakho ukuthi ngonile phambili kukaThixo ungavuma kuphela izono zakho ziyathethelelwa. Abaphe khaye dziphondi mbili avanapondi ya mashudu yeyakaidza hoye mumwe vapondi weyavakachanda chamonda yari na aiwe aushavi mudzimu na uchikozvibona ritaidzo naye na zvino vakosumbedza mapungo uri chinhu chine chakotodheya kamutu musodha panda mudzimu kavatende zvivi zvavo musi vachitenda zvivi zvavo mudzimu wavahangwera zvivi zvavo vavombolowa zvivini zvavo. Utangivula meso ibona okumangalisayo okusemthethweni wakho nanko omunye wavula meso ngathi siyakukhulekela mfowethu ukuthi uJehova akuvula meso ubone isikhathi lapho esikhona kuso
waliyo ngalelo langa. You are special before God. That's why you are here. The devil didn't want even you to be here. But by God's grace you are here. Because you are wanted there in heaven. Kama fema pungo. Chiri bozu famtangano limwa okirawo. Mbonyolele matondi bone. Madzanga arekamira yawo. Bathu bahashu eshiboda hapa. Voketeya. Ende voketeya. Voketeya ngori mudzimu abafuna. Satani obasa zvifuni zvo raibwa nevabe hapa. Zvino kabapfe mutu obonyolwa umato. Ela podi yaveka chanda chaula. Mudzimu aibonyolwa mato. Yabona rai hoyo bambo akachipambana. Asi mutu zvawe. Ndi mudzimu ngati ene munhu. Zvonabone kavarabelero yai mudzimu avule mato babone. Voketeya. Ara zvibone voketeya. Baba dzevadzo vasiyo pano namusi. Roterine raba hapa roketeya. Verse 44. Nadzilapo ndidzovambiwo zvipambano naye dzamusema. Ngachikati cha utano na vuti hava na swiswi lihulu latanganya shango lothe. Avuya svika chikati cha utano na vuna. Ngachikati cha utano na vuna Yesu avidzera ngaipfi lihulu ari, Eli, Eli, lama sabakthani. Nduri mudzimu wanga, wontuchererani. Vamwe voimawo henefo vachipfa chiralo vari uvidze Eliya. Mumwe wavo achimbira yojiya dzadza, aliroveya mukumbini, alitoma khalutanga munwisa. Vamwe vari lichani rivone arali Eliya chidoda muchidza. Une Yesu adova avidzerera ngaipfi lihulu adzama. Verse 51. Uno vavona mwenda wotsiriwa petu ketwa uchikeruwo ubva dhuru svika pasi. Shango ladzinginyeya, dzitombo dzafanduwa, zvaro zvavhureya. Havhuwa miviri minji yavaketwa vevava volala. Vabva zvaroni vajena mudhini muketwa. Vavonwa ngavanji musi Yesu onovhuwa vafuni. Vala volindawo Yesu na nduna yavo vachivona mudzinginyo nazvothe zvalenelo dhuva. Vaofa zvinji vari ngo mutuyu ove murwa wa mudzimu. Nahone hoba una vasadzi vanji henefo vachikoraveresa vekule. Ndi vala voteverawo Yesu vachibva Galileya vachienda vachimushumera. Mumwe wavo ve Maria Magadalena, mumwe Maria mme ya Yakobo na Yose, mumwe emme avarwa vaSebediyo. Ariadibu arieka kama mamwaro ribari mamwaro ote risoko amba zvitu ringapambanisa ifira mudzimu. Arieka Mark 15 verse 33 to 41. Siyabonga asitubekesiye kwemkunye imbhalo ngoba asifuna ukupambanyisa izilo. Mark 15 verse 33 to 41. Kaita ma verse wonke sikhuluma. Verse 33 to 41. Yes. Ono svika chikati cha utano na vuti havana swiswi shangoni lothe. Avuya asvika chikati cha utano na vuna. Ngachikati cha utano na vuna Yesu avidzera ngaipfi lihulu ari, Eli, Eli, lama sabakthani. Ndiuri mudzimu wanga wontuchererani. Uno vamwe voimawo henefo vachimupfa vari asizvo uvidze Eliya. Mumwe agidhima arovedza dzadza kamukumbi alitoma khalutanga. Amunwisa rilichani rivone Eliya rali achidoda mutsitsa. Uno Yesu atava mukosi muhulu afererwa. Uno mwenda wotsiriwa petu ketwa nduni ketwa wakeruwa nga mukati ubva dhuru svika pasi. Nduna yeimawo yomuraveresa ichivona chifanga uraro yari ngo uyu mutu ndi murwa wa mudzimu. Na vasadzi vova vehone vachiraveresa vekule. Kavone hova una Maria Magadalena na mme ya Yakobo mutuku na Yose na Salome. Ndivone vomuteverawo zvila akadiva ngeGalileya vachienda vachimushumera na vamwe. Amen. Yes. Amen. John 19 verse 28 to 37. Yokuba iverse to indima yetu yokucina. John 19 verse 27 is our verse heshiyo petse. Verse 28 to 37. John 19 verse 28 to 37. 28 to 37. Yes, brother.
ngabuya Yesu obona zvauri ovuledza zvote uri ukhunyelele zvo ṅwalwaho amba ari ndina ḓora. Zvanini vantu vakamliva? uJesu wayekwazi step by step ukuthi ngisuka lapha ngiyangaphi, ngisuka lapha ngiyangaphi. Sebonile konke lokhu sokugcwalisekile. Ukugcwaliseka kwecebo lokusindiswa kwabantu. Sekwazi ukuthi seliphelele ngendlela eliphelele ngayo. Ukuthi sokune perfected plan of salvation. When at that moment he knew that the plan of salvation had been perfected. So kungasalanga okunye okwasokusele. Konke sokuphelele konke, izinhlupho zonke, ukuchaywa konke, kuthiwa ngemitwa yakhe sipolisiwe thina. Sekwazi ukuthi okwakukhulunywa ngabaprofeti sokugcwalisekile. Sekwazi ukuthi kwakukhulunywa ngabapisarema sokugcwalisekile. Okwakukhulunywa ngomthetho sokugcwalisekile. Ngokuba zonke lezi zinto zazikhomba uJesu kuphela. Sekwazi khona lokhu ukuthi sokuphelele. Zwanini bantu bakamlimi? uJesu kazange ayenze umsebenzi ongaphelelanga. Wayenza umsebenzi opheleleyo ukuthi aphelelise omele baphelele. Bathu vashu kha pfesese hezwi. Jesu ova achidiva zvote zvazvikoitea kai. Achidiva uri uchibva hechi ukuyoda hechi. Achidiva na utambudziwa hawe, kundidorwiwa, ndaitiwa zvote. Ende pazvinakatiwa pfesesa ndizvauri ova kuzvidiva uri yova iplane yamudzimu yauchidza vote vari shango. Achikuzvidiva uri hai udoitea mini namini. Ova achikozvidiva uri hai hudosvika hunenge uri hai zvote zvadobvurera. Chotoma zvazvo Mwari vaprofita vavo profita uri hai Jesu udofa udotangana na hezvi na hezvi. Namulayo wambo uri hai udoita hezvi na hezvi na hezvi. Zvazvo vananga vapisalema vozviamba zvose. Musi Jesu achida hangoita mushumo usongopererawo, hangoita mushumo wachitai. Musi zvichikoitea zvote, osvika he azvibona uri hai zvote zvobvureya. Chimwe nachimwe chipinda chemudzimu wavo chiveya chone chobvureya. Yova ichitova plane yopererawo yavhuredzera mudzimu yauchidza vatu kuti vafe zvivini zvavo. Ndingazvo namamwe vachiamba achiri ropodzwa nganto dzawe. Ova ukoitea uri hai uvhuredze zvamamwavo. Hangobuya tenda Jesu uri hai uite mushumo usongopererawo. Okukonderera uri hai uite mushumo wopererawo wauchidza vatu uri plane yamudzimu yauchidza vatu zvivini zvavo ive plane yopererawo. Hambe qedisa ku37 up to 37 ungami futhi. Verse 29. Oba una mudziyo wa mukumbi henepo valove yadzadza mukumbini valitoma khalutanga valisa mulomoni wawe. Yesu ari onwa mukumbi ari zvovuleya akotamisa thowa dzama. Vayuda vahumbela Pilato uri vovambiwawo vavhundiwe milenje vakone ufaululwa uri mitumbu yavo isadotwa zvipambano ninga savatha. Ngauri savatha yailo dhuva yova ikulu uno lova lidhuva la udilugisa. Vadziyambi vada vavhunda milenje ya mutii wavala vovambiwawo na Yesu na wavuvili varalo. Vachisvika Yesu vawana onofa vasimuvhunde milenje. Mumwe wa vadziyambi amuphula lurumbo nga pfumo abva malofha na mati. Uno uyo osvibonawo ndiyene thanzi yazvo, uno vutanzi hawe ndi ya ngoho. Uno onoyo uazvidiva zvauri uamba mafhungo ngoho uri na imi ni tende. Ngauri zvichiralo ndi uri usikhunyelelele la ṅwalwa lapfi. Ngauri zvichiralo ndi uri ukhunyelelele la ṅwalwa lapfi ni songo muvhunda shambo. Na limwe le la ṅwalwa liri vadovona we va murunga. Amen. Sesibona ukuphela kwendaba abantu bakamliyo. uJesu wabethelwa kusukela ngehola lesithupha waze kwaba ngehola lesithupha kalolunye emini 6 hours elenga esiphambanweni. Kwaba umnyama ezweni lonke. Ubumnyama bakhona kwakunendawo engcwele okwakungangeni khona umuntu eyayisibekele lilembu elilohlozi obukhulu. Kodwa
Jesu ladabuka lelo veli litshengisa ukuthi indawo yokuya endaweni engcwele sivulekele bonke abantu. Akusamelanga kube nompriesta okhulumela abantu, omunye nomunye sezikhulumela esiya endaweni engcwele. Waqala khona lesimbona nxa babemthonisisa umpriesta edabula ingubo yakhe etshengisa ukuthi ubupriesta sobuphelile, ngokuba sokungenile umpriesta omkhulu onokuma bukaMelikezedeki ongenakuqala ongenakucina, uJesu Kristu. Hapa rikobona upela amafungo Suza mudzimu zizira zopulaniwa. Rozibona obambwa chipambano ne apedza varatanda nchi. Zveza zvikosumedza zvichikobava novava. Apa razvibona ubva murawo hange. Musi Jesu achikobudzisiwa achiri achipindura chipemu akerwa nguvo yawe. Zvichikosumbedza uri hai hopera muchipe. Huko dha ujena chipe muhulwane ane avori ndiye Melikisedeki ane audhivei matoma awe audhivei na magumo awe. Rabona uchivanda shushili huru musi uchivanda shushili huru haite chimangadzo hange induniketwa chimangadzo chicha chikoita ndichauri mwenda weavotsira petu ketwa wakeruwa ubva ntha usvika pasi. Zvisikosumbedza uri hai mumwe na mumwe ubotodhiyera kamudzimu ngari hona vana muprista muhulwane achava mapunga otoyeva nga muprista mutii rari zvisumbedziswa murahu hange uri nachipe murahu hange achikerula mwenda wa nguvo yawe ova asazvidhivi uri kuita nyito ya mudzimu yosumbedza uri hai muprista muhuru wopera ukodhiwa nga muneya wawo ane ava uri hai ndiye Melikisedeki ane asidhivei matomo awe namagumo awo. Manje zvanini vantu vakamlila akusena mprista omele uThixo ezweni noma bengamkhuluma ngelinye igama bathi ngupopu kumbeni ngubani. Yekelani sikhulume iqiniso ngokuba isikhathi sayo. Kunomprista oyedwa kuphela owangena negazi lakhe endaweni ekhethiweyo onguJesu Kristu. Bathu basho ifani ngoho yopelelaho auchena muprista apa shangoni oimela umudzimu navangatomudza kuti mubhishopo kana vamudza kuti ndi mupapa ngandane haJesu ane avori ndiyeni ojenawo petu uketwa ngamalopa awe. Babe sithi nxa bengangena abapristi ngesikhathi esikhatshana le bangene bengaphelelanga benezono babefela khonale ngokuba bengaphelelanga. Kodwa zwanini ophelelisayo uJesu Kristu uthi kuphelele, kuthi ukuthi oyabe kuye kuJesu uyapheleliswa ezikristwini zakhe. Ozele uThixo asenzi isono. Noma umprista lo wayengena wayesiya kufa ngokuba enesono, kodwa kathesi zwana bekwazi kuzalwa kutsha mani abantu abangabalwayo lapha emhlabeni kodwa banikwa amandla okuba ngabantwana bakaThixo, amandla okungawoni futhi. Awusawoni yini? Nxa usawona awukaqalisi. Lo umsebenzi wesibambano lo wayenza ngendlela epheleleyo. Nxa wayesithi kuphelele akusenokunye okudingakalayo, akusadingwa imithandazo efakwe emambodleleni, akusadingwa izintambo, akusadingwa amaphilisi ngokuba sekuphelele kuJesu. Kabapfepho ngolimangadzawo rikwamba ngachipe muhuru hange imurawu musi Jesu asati ubambwa chipambanoni oba uchijena chipe muhuru achijena petu uketwa ofara mavoko amini azvifuwo oba achijena chuchu azongoperera achingadhivana zvivi mara pedza achirezi achijena azongoperera na zvivi mudzimu vachimupuraya ngori azongoperera mara musi plane ya mudzimu ichitomo ushumba ava ukojena chipe muhuru ane avari ndi Jesu Kristu amini ngamalopa awe ane haneyo malopa
oba kushumutela uri rine riwane kuchilo kusapeli rishike une ndorora bebyanga usha na mangwana atozviyambari obebyanga mudzimu haiti zvivi are mbudziso yauri uri haiti zvivi akoni ucha zvivi kero votodiyamba zvakuti zvino mbudziso yava yauri vone vakadita zvivina ara uri vone vakadita zvivi zviyambori avatotoma notoma pedzi chivana chanzi chorai vone vabhebyenga usha ngauri mamwe vari achiyamba iri huna motovo mutanganedzaho avaneamanda ova vana vamudzimu uchikoambe vanaka mutu ane nduri hapa shangoni nduri vamujeuri asi chitu mara mudzimu yakono vaneamanda ova vana vamudzimu vachiapa shangoni vasaiti zvivi zvona waekhuluma ujesu wati leli igazi lami eliphalazela abanengi kube kuthethelelwa kwabanengi kutsho nawe bhuti kutsho nawe sisi unalo ithuba namhla lokuthi uthethelelwe ngokuba imbadalo siyabhadalwa sidlile lapha ngomfundisi ekuseni kuthi nxa kungabhadalwa imbadalo la uyazibuza ukuthi shuwa ngecala lami leliyana ukuthi mina ngiphume zwana necala lakho lona lelana lokubulala abantu zwana necala lakho lona lelana lokutshontsha zwana necala lakho lona lelo laziyo ngegazi likaJesu siyathethelelwa izolo yezwane loda oluhle oluvela eGolgotha lapho Jesu abapostola izono ezingakwanisiwe ukuthi zisuswe imthandazo engayenziwa ezintabeni ubusuku bonke ngenxa yokuphelela kwaleli cebo lesibhambatho siyasuswa rikolibuwa hosumbedziswa pfungwa hapa uri Jesu uri achiyamba haya ndi malopanga oshuvo vaunga mulandu wanu uri hai vathu vahangwele zvivi vote zvisina ndava hapo chifambwanga zvivi ukwambela navone uri hai nazvavo zvivi zviyakunohangwela ngahaya malopa usachatodheya thabhelo dzamagodhero usatodheya thabhelo dzadzitambo hange imurau vathu vavachihangwelanga mulayo vavachihangwela chino chipinga vachituva vachiyadzitavani vachoita dzitabhelo mara pedzi musi yeipulane ya mudzimu yauchidzwa havathu yauri Jesu afe katanda ya chipambano ushuru hwemalopa yoiteya auchatodheya hedzo dzitabhelo uvakotodheya mapunga auri mutu atende urai nao musi Jesu achikofa katanda ya chipambano honipiwa nawanga mulandu wazvivi zvavo zvine zvadziviwangavo nevane ngauri hezvivanevodzula hapa naneroima hapa mwena muovuka zvavo zvivi zvino zvine zvakotodheya ndizvauri haya malopa achishuva katanda ya chipambano vone vafunori vatende kana ritiyo ritende uri hai honipiwa nawanga mulandu saichingo zvifanga macheveni uchikuhambiwa uri hai are uri mutu wawe mulandu watopfa woripiwa uyabya wadhibudziso ana wanga machina honipiwa na wavo ngazveshereima hapa hoito ya plane ya mudzimu yauchidza yopereraho inauchatodheurai vachidzenga plane dzavo vachidzanga ngamavapaneya angwana ya ambwa mudzimu zvana mntu kamlimu ipaseka linge lamakristu zvana mntu kamlimu
abafarisi laba abambethelayo uJesu bathi kungena lapha ukuthi ayetonisiswa batshela wathi thina kasivunyelwa ukuthi singene, bathi thina kasivunyelwa ukuthi sibulale, kodwa bafuna ukuthi omunye abulale. Jana mKristu nawe maybe ngawufuna ukubona kodwa uyavumela abanye ukuthi bone. Manje lesi siphambano ngalokhu kuphelela nawe ungapheleliswa. Namhla ungapheleliswa mKristu, ungabi nebala. Yikho Jesu uKristu esithi ufuna ibandla lakhe libe ingcwele, elipheleleyo, elingenampimbi, elingenanto enjalo, ngokuba wenza umsebenzi opheleleyo, umsebenzi ophelelisayo. Jana uphelele na Zino roperera rote ribati rina maitero mati omumoko umura zimwe mumoko ita zimwe ai abasoko perera bone basoko zipa ndichipika chabudi hechi ngahama ropa vatopereriswa. Pasika yove yavayuda musi Jesu achikotambudzwa achikojena apa naapa baba satendi ujena umwe vachiri neringotendero rijena aringotendero ribulaye mara vaichorai mumwe abulaye navone ungaona rivone vorai avabulaye mara kana avaiti zvivi mara vatenda mumwe mutu achiita zvivi kana vaitisa mumwe mutu zvivi mutiso ndiyo rivopererana ara uri vakadhiita hezvo zvembo ravongoperera mara dhuva lanamusi kavapfe chiridzi chamudzimu vangapereriswa ngahaya maropa amudzimu amuro amudzimu oshuwa katanda yachipambana chingozvifana namamatomoniurai musiri hapa kari jeri hanengei Palestina izvo zvava zvikuita zvikoite vavone ngavamuya maropa amuro amudzimu achikoshuwa vatende rochiuchera zvivi zvavo vadhoboporo Siti Eloi, Eloi, lama sabakatani, tiko wami, ungichela nina, utiko wae ngasakangeli kuJesu ngenxa yezono zethu, ezaze zithe bhabhe kuye. Utiko wae ngasoza khangele izono, zana mntu kaba mlimi, akunandaba ukuthi izono zakho zona lezo suzinika ama-degree na, akunandaba ukuthi izono zakho zona lezo you've upgraded them. Suzibiza ngamanye amabizo ngokuba isono bathesise sibizo ngamanye amabizo ubuhula bathi kujola ungazathi ibala elihle. They are sanitizing sin through giving them appealing names. Bathi jana utiko isono kodwa makabonga uJesu, makabonga uJesu ngekhathi lakhe. musi achimidzelela achiri Eli namasabatani mudzimu wanga untucherani avakobidzelela ngori avakuzvibona uri kotsi Jehovha omufurarera checha chikoita rai mudzimu amufurarera avakomufurarera ngazvivi zvanne navone zvehava ohwa ngari mudzimu akonusedza zvivi zvino